Hello guys, nang tutuna phai Kaham Phrung YouTube channel lo ke tini bob do ke chunai leina tini ke chong tini le chong maha pos nunglai ni male kroi ake maha chunai le ni ma pho ongja himba arpho tin ke kya khupor Kaham abo khupor Kaham ket ma anono paha video sak nari nai naro video no nai tonde nke chong boma manino la sone ni bo pandawa barikhe chong manai singha ake chong boma manino la nai ni bo panda chong bet thake souhphai mo pho nango ake chong abo level je mayo nei mani level lo so asing ke chong boma manino maisao mayo kya bo manile bukti ma inke je youtuber to nei role specially angkau samuk nai senaro skang je semchi painakna abo ket mainke chini Google AdSense pin abo Google AdSense pin ke barikhe maisao inke chong chini YouTube channel lo monetization je criteria to ma abono complete khephi moni ya go se chini Google AdSense account no $10 ni slide balance bango hasingke chong ke identity verification ma khiyo aka identity verification khephi moni ya go identity verification complete on pai moni ya go se ke ha chong no chini post office je chong Google AdSense account no barikhe address ri abo ma address ho chini post office to ke ha Google AdSense jinyo ke ha pin huya o YouTube jinyo ke ke abo ma pin no chong staw ye chong verification ke ha singke chong chini address verification complete ungya ke abo bo panda chong abo ma pin no mai so ne ha singke chong chini YouTube channel lo monetization on pai moni na o monetization on pai ne ro se bo ma pin rok maro ke mai so mayo inke chong abo pin rok maro staw ye chong verification complete ke ha singke chini identity verification de ha address verification de ha bo no chong complete ke ha singke chong chini payment pho mai so maya mayu chini bank account ke chini payment la so ni bo panda chong payment la so ya kos ni skango abo ma step no chong complete keni na YouTube jio payment mai so nai ha singke kha bo de na finally tini ke Aini pho souhphai thanngha Aini Google AdSense pin kha bo ma Google AdSense pin no mai so nai sisa baluh thanngha ang 23 August ni jinyo sen khemose aboma Aini post office himba arpho mohasu problem mon ba panda sokmaya ong tokna ba post service ro go thethaya hamthaiya mon ba panda ko sokmaya mayo kya bun ba panda ke sisa balu thangha taluiti ka thangha skang wa sen ke ha arpho soya kya bun ya go tre wa Resend ke ha tre wa Resend ke pe mon ya go ke finally tinio ke phai souhphai ha Google AdSense Aini post office wa ke tawle ang aboma pin nos tawye Aini address verification ba complete ke mai nai address verification ba Google AdSense pin barikhe verification kya nai aro me bis kang video thung iri nai kaham ke no step by step kaham ke sayem chiri no Phrung ri nai barikhe address verification kya nai naro knai phai ni video so mai so nai naro nai tonde knai phai yo am aboma video release keri nai barikhe Google AdSense account wo chong chini address verification kya nai aboma process ro no inketra ano joto no khakchangha kauma saphio jai ni subscriber by viewers kan to nai ro no ba ni channel no jo hani nai phai ba channel be krung phai naro support khe phai to nai ano nang khruge to nai ro no na bari ke khakchangha kauma saut mami ke naro ni bo pandao se naro nang khrumo to mon bo pandao se naro no support ke mon bo pandao se tini ang boma level of phai souhphai mayo nya ang simayo kabon bo pandao naro bis kam photre body ke nano nang khruge tonde support ke play tonde ang try ni channel torme ni bo pandao en channel grong me ni bo pandao ke tini ni video le bono bo video no naro chai asing ke like ke ke channel bu subscribe ke konya ta asing ke subscribe ke ready tre bis kam pho bode video tak taro naro no sokme ni bo pandao ke tre naro maso ka samsumo ro ta asing ke naro comments box o comments ke naro ono no ni jem khaw chomo ka ro no pa no siri mai nei ke chonchi ma le fina tre bis kam video so tini le chomboro no kathaohphuh no video no rai samonji kathaohphuh anjara nai to mon ba pandao no joto no khakchangha